Welcome to MLK+T! Nano ba po kabalen, kumusta kayo po? Ako Hiway season ning here in Pampanga. Ngayon po nga doon ngayon at yuta mo kayo ning Balibago, Angeles City. And akakit siya po ita. Akakit siya po ita. Magtatamo po ka rin. So bala mo, sikreto yung lugar na pero nepa lang kasanting kayong kilub. Tara, laban tayo. Bata guys, so yuta mo kayo ning MLK+T. Api niya po yung Balibago branch doon. Hello! Laban tayo kayong kilub. Guys, spin na. So, kaya rin yung main order ka rin. Katang lalam. Kaya babo, mas manyaman lang inuman din kaya yung karelang milk tea. Kasi, pansila niya yun. Sabi na Okay, so ito kabalin. Actually, second time mining i-feature ining MLK+T. Itong first branch is sa Chuking Santo Echero. So ini guys is mas malapit siya king Clark area, ang po king Balibago. So chuya king MacArthur Highway, Angeles City. And on our table, yan. Din na rin karelang bestsellers. Ating tamong Cloud series. Then, higit siya nandin. So, potang prepare day yan. I-torch day pa yan, Sila bandi. Balang sila. Okay, ba't atin lang mo naman patent. Arene. So, metong yan mo naman ka rin bestseller day. Okay, ba't ini ka rin lang fruit tea. Fruit tea, ayan. Mermaid Tears, ano na? Mermaid Tears. Ako pa naman tea. Wow. Galing na. O ito, so kini mag-serve lang mo naman finger food. Ating fries, ating nachos, ating fries nachos. Same time. Okay, but po nang mag-order kang kay ni milk tea at nilang agad cookies. Wow. Buwasan tayo pa. Ano? Kaya pala ini. Dark chocolate. Hindi ako pinili kayo. So you get your cookie, and then happening version na ning milk tea version na ning s'mores. So yung sinabi ko, s'mores? Comment dyan nung sinabi ko. Ano? Dito tayo. Mag-try ang milk tea for several reasons. So number one is probably the price. Number two is, of course, itang taste nung rin ka making kapampangan ng hiyang. Mesane, aburi mo na yung mga yan. And then kakatlo is yung lugar. So pansin na yung lugar kayo ni guys. Yan, very chic. Instagrammable. Galing na rin. Wow. So ito yung place for anything. Table setting. Kaya ba't kita sumangit ka rin? Yan, so bala mo makatulang na ako mag-squat ka rin. Patabayan nyo kami po. The day is milk tea day. O guys, kay thumbnail. Ito pinda. So kening i-obra mi king where in Pampanga actually is to give you options. Kasi kaya katamo kayo ni Pampanga, madakal na talaga ring restaurants, lalong-lalo na ring milk tea na. Nung atin kayo pin milk tea shop na mesane na kayo, burilyo na ito, mga yan. We don't ask you guys to, bala mo, leave that. Obra mi po kayo ning where in Pampanga is to give you options, to tell you of the
itang place, mga yan Nalat yung alternative milk teas, Nalaring- places, restaurants na pwede yung subukan. Pwede yung subukan ko. Itapin, at the end of the day, milk tea is milk tea. Ngayon, nung pantunan nyo is, itapin, lugar, convenience, mga yan. Ito po yung obra making very Pampanga. We want to tell you guys, kung nukalarela rin, pwedeng pundalan. Ito, so they're open from 10 a.m. hanggang 9 p.m. Monday to Sunday. Enjoy this place, man. Magaling ding kaida kayo ni art, ding wall art or wall painting. Ding aliwa bala mo mag 3D. Tilang bala mo 3D effect. Yan. Anti mo ini. Bala mo lukulukan nyo. Okay na guys, so minsan po magpasalamat kami for watching our vlog. Sabi mi pipunan din, this is another option kaya kayong milk tea na pupuntahan. Who knows, na? Pwede kayong mag-umpisang kayo sarili yung milk tea wars. Mag-umpisa kayong milk tea wars yun. So include yun na rin and apin po ining MLK+T kaya pong Balibago, Angeles City. Explore more kaya Angeles, lalo na kaya katama kaya Pampanga. Dakala po rin pwedeng puntalan. So again guys, thank you for watching. Until our next discovery, peace out.